turabasuhuje bakunze urubuga rwacu. Kuri uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro udushya twihariye ku note nshya zasohowe na Banki Nkuru y'u Rwanda. Ese inote zari zisanzwe zikoreshwa bizagenda bite? Umwihariko ni uko izi note zigiye gutangira gukoreshwa muri uku kwezi kwa 9 nk'uko Banki Nkuru y'u Rwanda yabitangaje. Reka rero ubu muri iki gihe abantu benshi bagiye kugenda bakwirakwiza izi note, aho hashobora no kuzavamo abazazipirata cyangwa se bagatanga ibicupuri. Ariko hari amakuru mashya ushobora kumenya kuri izi note nshya, inote nshya y'ibihumbi 5 n'inote nshya y'ibihumbi 2. Mwumva uko Banki Nkuru y'u Rwanda isobanura. Hashingiwe ku igazeti ya leta nomero idasanzwe yo kwa 30 z'ukwezi kwa 8 2024, iteka rya perezida nomero 073/01 ryo kwa 29 z'ukwezi kwa 8 2024 rishyiraho inote nshya y'amafaranga ibihumbi 5 n'ibihumbi 2. Banki Nkuru y'u Rwanda ikabamenyesheje abaturarwanda bose ko izo note zizashyirwa ku isoko guhera tariki ya 3 Nzeri umwaka wa 2024. Niba utarazibona rero urategereza, iyo tariki zizaba zakugezeho. Ese izo note zirangwa n'iki? Ngibi ibimenyetso bizatuma izo note utabona inote z'ibicupuri cyangwa bakaguhangika. Duhere ku note nshya y'amafaranga ibihumbi 5. Uko ingana na milimetero 145 igice kimwe na milimetero 72. Ishusho igaragara muri iyo note igaragaramo ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda n'inyuguti ya BNR munsi yacyo. Iyi shusho iri mu ruhande rw'iburyo bw'inote, ikagira ibara ryiganjemo ibihogo bijya gusa n'ibara ry'iroza. Reka tubigusubiramo batazagutuburira. Uko ingana ni milimetero 145 kuri milimetero 72. Ikongera ikagaragaramo ishusho y'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda n'inyuguti ya BNR munsi yacyo. Iyo shusho iri mu ruhande rw'iburyo bw'inote, ikagira ibara ryiganjemo ibihogo bijya gusa n'ibara ry'iroza. Ibindi bimenyetso by'imbere, igishusho cyangwa se igishushanyo kigaragara imbere harimo inyubako ya Kigali Convention Center. Iyi nyubako tuzi mu mujyi wa Kigali abantu bose bakunda gusura batangarira, imeze nk'uruziga, inyubako igezweho y'agatangaza muri Kigali. Ikongera ikagira ishusho y'ingagi ihinduranya amabara bitewe n'icyerekezo inote ifatiwemo. Iri mu ruhande rw'ibumoso bw'inyubako ya Kigali Convention Center. Ifite igishushanyo cy'umubare ibihumbi 5 kiri munsi y'amagambo iyi note yemewe n'amategeko, kibonerana mu note bitewe n'icyerekezo inote ifatiwemo. Ibyo bimenyetso nubibona uramenye uzashishoza. Noneho reka tujye inyuma. Igishushanyo kigaragara inyuma hariho uduseke 2 n'inkangara iteretsemo agacuma, iteretse mu nzu ya kinyarwanda yo hambere. Aha hantu ntago humvishe. Igishushanyo kigaragara inyuma hariho uduseke 2 n'inkangara iteretsemo agacuma, iteretse mu nzu ya kinyarwanda yo hambere. Ubuse disi abana b'imyaka ingahe batazi inzu za kinyarwanda bizagenda bite? Use bazohererezwa i Nyanza kujya kuzireba? Izo nzu za kinyarwanda abana batoya mwumva ukuntu zimeze. Ni inzu ya miviringo yabaga isa nk'isakaje ibyatsi, ariko muri iki gihe ubona ko ari inzu igezweho, ariko ni inzu ya miviringo. Igisenge cyayo nacyo kimeze nka miviringo, gifite agasongero hejuru. Iyo note ikongera ikagira agashumi gacikaguritse karinda inote, kanditsweho inyandiko nto zigizwe n'inyuguti BNR n'umubare ibihumbi 5.
kari mu ibara ry'umutuku gahindura ibara mu cyatsi kibisi bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo, kari mu ruhande rw'ibumoso bw'inoti. Murabizi uko twajyaga tureba inote zisanzwe. Izi noti twajyaga dushyira ku zuba ukagira gutyo ugahindura ukongera ugahindura, nuko n'ubundi uzajya ubibona. Noneho inote nshya y'amafaranga 2,000. Inote nshya y'amafaranga 2,000 uko ingana ni milimetero 142 kuri 72. Sinzi niba uzashyiraho milimetero ugapima, ariko ngibwo uburebure bwayo, ubwo sinzi ko icyo beneri bagendeyeho igaragaza uburebure bwayo, ni milimetero 142 kuri milimetero 72. Ishusho igaragara muri iyi noti ni ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda n'inyuguti beneri munsi yacyo. Iyi shusho iri mu ruhande rw'iburyo bw'inoti, ikagira ibara ryiganjemo umweru ukeye. Reka dusubiremo n'iyi note y'2,000 kugira ngo batazagutuburira. Uko ingana ni milimetero 142 kuri milimetero 72. Ikagira ishusho igaragara muri iyi note, ikagiramo ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda n'inyuguti beneri munsi yacyo. Iyo shusho iri mu ruhande rw'iburyo bw'inote, ikagira ibara ryiganjemo umweru ukeye. Ibindi bimenyetso biri imbere, ubwo ni ya note y'2,000 tukiriho. Nureba imbere uzasangaho igishushanyo kigaragara imbere, harimo imisozi y'ikiyaga cya Kivu. Ubu hari abantu batazi ikiyaga cya Kivu kandi mu Rwanda ni ikiyaga kiri mu turere twa Rubavu, Rutsiro, Nyamasheke, Rusizi, Karongi. Muzatembereho muzakibona icyo kiyaga cya Kivu, rero gishushanyije kuri iyo note. Ishusho y'agaseke ihinduranya amabara bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo. Iyi shusho iri mu ruhande rw'ibumoso hejuru bw'ishusho y'imisozi y'ikiyaga cya Kivu, cya kiyaga twavugaga. Ikagira ishusho y'umubare 2,000. Iri munsi y'amagambo iyi noti yemewe n'amategeko. Yihinduranya amabara bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo. Reka tubasubiriremo nyabuneka iyi noti ya 2 nyabuneka batazabatubura cyangwa bakabaha ibicupuri. Ibimenyetso by'imbere. Igishushanyo kigaragara imbere ni imisozi y'ikiyaga cya Kivu. Ikiyaga cya Kivu twasobanura aho giherereye. Hakabamo ishusho y'agaseke ihinduranya amabara bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo. Iyi shusho iri mu ruhande rw'ibumoso hejuru bw'ishusho y'imisozi y'ikiyaga cya Kivu. Ishusho y'umubare 2,000 iri munsi y'amagambo agira ati iyi note yemewe n'amategeko. Yihinduranya amabara bitewe n'icyerekezo inoti ifatiwemo. Turababuriye. Ubu abatekamutwe n'abacupira bagiye kugenda babacupurire babatuburire mudakurikiza ibimenyetso. Ngaho nimwumva inyuma ukuntu inote y'2,000 iteye. Igishushanyo kigaragara inyuma harimo intete z'ikawa zikaranze neza, kandi ubu wabona hari umunyarwanda utazi ikawa, ariko ntawe. Ni igishushanyo kigaragara inyuma. Ubwo ndi inyuma y'inote y'2,000 hariho intete z'ikawa zikaranze neza. Hakabamo agashumi gacikaguritse karindi note kanditseho inyandiko nto zigizwe n'inyuguti beneri n'umubare 2,000. Kari mu ibara ry'icyatsi gahindura ibara mu bururu bitewe n'icyerekezo inote ifatiwemo. Kari mu ruhande rw'ibumoso bw'inote. Icyitonderwa. Noneho bashyizeho n'icyitonderwa. Aka kantu mukumve. Inote nshya y'5,000 n'iya 2,000 zizakoreshwa hamwe n'inoti zisanzweho. Ni ukuvuga inote ya 500 n'inote y'1,000, iya 2
n'iy'ibihumbi 5 kandi zifite agaciro mu Rwanda. Bivuze ngo rero n'abantu mwari mufite inote zisanzwe, ndavuga izi z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 2, zose zifite agaciro kamwe. Batagenda bakabatuburira ngo nyabuneka izo note mugende mureba aho muzishyira zataye agaciro. Oya, zirakomeza zikore. Reka mbasubiremo iki cyitonderwa. Inote nshya y'ibihumbi 5 n'iy'ibihumbi 2 zizakoreshwa hamwe n'inote zisanzweho. Ni ukuvuga inoti y'ibihumbi ya 500 n'igihumbi, iya 2 n'iya 5 zifite agaciro mu Rwanda. Ubwo ni ubutumwa bwa Beneri twagiraga ngo mukurikire. Ubwo muri kubibona mu mashusho uburyo izo note zaba zimeze. Urumva ni ubutumwa bwatanzwe na John Rwangombwa, guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Nyabuneka batazabatuburira. Izi note nshya ziratangira gukoreshwa ku itariki 3 Nzeri uyu mwaka w'ibihumbi 2024, ariko ntizije gusimbura izari zisanzweho. Murakoze, turabashimiye. Mukomeze mukande subscribe, mudushyigikira, kanda like, share, ubundi ukurikire amakuru tukugezaho. Ni ibiganiro byuje umuco, ubuhanga ndetse n'ubumenyi busesenguye.